Minisiteri y'ingabo ya Katari yahise isohora itangazo rivuga ko ingabo z'icyo gihugu ziri maso aho ziteguye guhangana n'icyashaka kuyihungabanyiriza umutekano. Yanasabye abaturage gushaka inama ku buyobozi no kuba aribwo babaza uko ibintu byifashe. Ndagusuje wowe ukomeje gukurikira ibiganiro by'Ihumure TV. Njye gutegura amakuru nitwa Elize Dusabe. Ubu ibintu byatangiye kuba bibi ku ntambara ya Israel na Iran, kuko uko iminsi igenda iyi ntambara irimo irakwira mu bindi bihugu biri mu burasirazuba bw'isi. Ubu tuvugana amakuru ahari nuko iyi ntambara yageze no muri Katari, aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibirindiro. Gusa abarebwa n'iki kibazo bose barimo kwamagana ibyakozwe na Perezida Donald Trump kuba yaragabye ibitero kuri Iran. Nyuma yuko Iran yari imaze gutangaza ko ibyo Amerika yakoze izabyicuza, yarangiza ikigamba ko igiye kwihimura muri iki gikorwa kigayitse cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu noneho Iran yashyize ibigeraho. Reka tubigarukeho muri aya makuru naguteguriye. Murabizi ko nari nababwiye ko abayobozi ba Iran batangaje ko bazihimura kuri Amerika barasa ku bigo bya gisirikare by'ingabo zayo biri mu burasirazuba bw'isi. Bijya gutangira, Amerika yagabye ibitero kuri Iran ku itariki 22 hari ku cyumweru, aho yagabye ibitero ku bice bya Natanz, Esfahan ndetse na Fordo. Ni ibigo kandi bikorerwamo intwaro za nucleaire muri Iran. Ibi bigo kandi ni nabyo bikomeye muri Iran. Kubera ibi bitero byari bikomeye, umugaba mukuru w'ingabo za Iran Abdurrahim Musav yavuze ko bazahana Israel kandi bazakomeza kurwanira inyungu zabo. Mu magambo ya Musav yagize ati, abanyabyaha ba Amerika bagomba kumenya ko uretse no guhana abana ba Israel kubera ubushotoranyi, ibiganza by'abarwanyi ba Islam n'ingabo zahawe uburenganzira bwo gukora icyo ari cyo cyose, kandi ntabwo tuzava ku izima. Noneho Iran imaze gutangaza ko izihorera, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yahise aganira na mugenzi we wa Iran Abbas Araghchi amubuza kwihorera barasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika. Mu magambo ya David Lammy yagize ati, nabwiye Iran ko byaba ari amakosa akomeye baba bakoze bihoreye barasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika cyangwa gufunga inzira ya Hormuz. Muri iki kibazo, Ubwongereza bwahise buvuga ko budashyigikiye ku kuba Amerika yaragabye ibitero ku bikorwa remezo bya Iran bikorerwamo intwaro za nucleaire. Kuva Amerika yatangaza ko yagabye ibitero, abarimo na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bahise batangaza ko ibyo bitero bya Amerika ari ubushotoranyi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ubwo yari mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi, akaba ari ibiganiro byabereye i Moscow. Putin yatangaje ko ibitero Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabye kuri Iran ari ubushotoranyi kuko binyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Putin yavuze ko ibi bitero ari ubushotoranyi budafite icyabusembuye kandi budafite impamvu. Putin kandi yakomeje avuga ko ibikorwa bya Israel na Amerika kuri Iran bitemewe kandi binyuranije n'amahame mpuzamahanga. Perezida w'Uburusiya yavuze ko yishimiye kwakira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran. You are visiting Russia during a challenging period marked by sharp escalation of tensions in the region surrounding your country. Our position on these events is well known, clearly articulated by Russia's Ministry of Foreign Affairs, and expressed in the United Nations Security Council. We firmly oppose aggression, as it is unjustifiable and unacceptable. We are committed to maintaining our long-standing, reliable, and close relations with Iran. We have been making efforts to support the Iranian people. Anashimangira ko uru ruzinduko ruzatuma Iran n'Uburusiya biganira ku bibazo bibyugarije, bitekerereza hamwe uko byasohoka mu bibazo birimo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran nawe yavuze ko uruzinduko rwe rugamije kureba uko bafatanya n'Uburusiya mu guhangana n'intambara bashojweho nabo mu burengerazuba bw'isi. Russia stands on the right side of history, supporting the rights of people. We look forward to discussing the full range of issues related to these matters. Kubera iyi ntambara hagati ya Israel na Iran ifite ubukana, abayobozi batandukanye bahise bagira icyo batangaza kuri iyi ntambara, basaba ko hakwisunga inzira y'ibiganiro aho gushoza intambara. Muri abo bayobozi harimo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres, aho yagaragaje impungenge ku ngaruka zishobora guterwa n'iyo ntambara, asaba impande zombi kwitonda. Mu magambo ya Guterres yagize ati, ibi bikorwa bishobora gutuma ubushyamirane bwiyongera, ntibigarukire mu karere gusa ahubwo bikagera no ku rwego mpuzamahanga. Si Guterres gusa, kuko n'akanama k'abahuti ko muri Yemen nako gashinja Amerika gutiza umurindi Israel. Kavuze ko ibyo bitero bidatanga igisubizo cy'amahoro, ahubwo biba indi ntambara ishingiye ku kwihorera. Ibihugu bimwe bya Amerika y'Epfo byamaganye icyo gikorwa cya Amerika. Perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel yavuze ko ibyo Amerika yakoze ari ugutegura intambara ndetse no gusuzugura amategeko ya Loni. Perezida wa Chile Gabriel Boric we yavuze ko kuba igihugu gifite imbaraga bitakigira indahangarwa imbere y'amategeko.
Mexique yo yasabye ko hakorwa ibiganiro hagati y'impande zombi. Venezuela binyuze kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ivagiri yavuze ko ibyo bitero bya Amerika byari bisabwe na Israeli. Saba abayobozi gusa kuko n'abanyapolitike bo mu ishyaka ry'abademokrati ntibigeze bemera icyemezo cya Trump. Hakeem Jeffrey yavuze ko perezida yakoze ikosa rikomeye kuko yateje igihugu intambara adasabye uruhushya inteko ishinga amategeko. Senateri Bernie Sanders nawe yavuze ko icyo gikorwa kitanyuze mu nzira zemewe n'itegeko nshinga. Kugeza uyu munsi nuko Iran yatangaje ko yagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Qatar no muri Iraq, nyuma yuko Amerika nayo iyigabyeho ibitero byabaye ku cyumweru ku itariki 22 nkuko nabigarutseho. Ku mugoroba wo kuwa mbere Iran yatangaje ko yagabye ibitero bya misile ku birindiro by'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere bya Al-Udeid muri Qatar. Ibicishije mu itangazo Iran yatangarije kuri televiziyo y'igihugu, aho ryari itangazo rifite umutwe ugira uti igisubizo cy'imbaraga kandi cyagenze neza gikozwe n'igisirikare cya Iran mu gusubiza ku bushotoranyi bwa Amerika. Iki gitero cyabaye mu gihe Qatar yari yafunze ikirere cyayo nk'uburyo bwo kwirinda mu gihe hari ibikangisho bituruka kuri Iran ko ishobora kugaba y'ibitero. Minisiteri y'ingabo ya Qatar yahise isohora itangazo rivuga ko ubwirinzi bwo mu kirere bw'icyo gihugu bwakomye mu nkokora na misile zatewe na Iran ku birindiro bya Al-Udeid, ariko bikaba ntawe byahitanye. Qatar yagize iti turashima Imana ko kubwo kuba maso kw'ingabo zacu n'ingamba z'ubwirinzi zari zafashwe, iki gitero ntawe cyahitanye cyangwa ngo kigire uwo gikomeretse. Iyi minisiteri ubwo ndavuga iya Qatar yakomeje ivuga ko ikirere cya Qatar gitekanye kandi n'ingabo z'icyo gihugu ziri maso, aho ziteguye guhangana n'icyashaka kuyihungabanyiriza umutekano. Yanasabye abaturage gushaka inama ku buyobozi no kuba aribwo babaza uko ibintu byifashe. Si ibyo gusa Iran yakoze kuri Qatar kuko yahise inohereza ibisasu ku birindiro by'ingabo za Amerika bya Ain al-Assad biherereye muri Iraq. Nkuko umwe mu bayobozi mu by'umutekano ba Iraq utashatse ko amazina yatangazwa yabihamirije Associated Press. Kubera ikirere cya Qatar cyafunzwe, sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere ya Qatar Airways yatangaje ko ihagaritse ingendo zayo z'indege bitewe n'ifungwa ry'ikirere cy'iki gihugu hirindwa ibitero ishobora kugabwaho na Iran. Ibinyujije mu itangazo iyi sosiyete yashyize hanze yagize iti turi gukorana bya hafi n'inzego za leta n'abashinzwe umutekano kugira ngo dufashe abagenzi bose bagizweho ingaruka, kandi tuzasubukura ingendo igihe ikirere kizongera gufungurwa. Iyi sosiyete yakomeje ivuga ko umutekano w'abagenzi n'abakozi bayo ari wo ishyize imbere kurusha ibindi byose. Kugeza uyu munsi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari kubona ko yakoze amakosa yo kugaba ibitero kuri Iran, aho ari gusaba ko iyi ntambara yahagarara. Ariko kandi n'umuyobozi w'ikirenga muri Iran Ayatollah Ali ari kuvuga ko igihugu nka Iran kitazigera cyemera agasuzuguro akariko kose. Nkwifurije gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugutegurira. Nitwa Elize Dusabe.